South Africa siyabingelela kuphi nakuphi khona ngendawo ngibela uMduduza Mkhwanazi sivele kwenhlangano yethuleleni organization. Namhlanje ke udaba esizokhuluma ngalo udaba kade silenzile futhi ngesonto edlule seliphinde lavela futhi olufana nalo. Sizobheka ukusebenza mhlambe kwamaphoyisa la khona esuke ezofuna information ukuthi asuke yaleliwe ukuthi khona ke okuthile lapha bese yafika amaphoyisa ezokufuna. Uma ngabe ukuthi abasakutholi mhlambe wena ke okade uwumsolwa usushayiwe walinyazwa waqedwa nempahla yakho mhlambe yalinyazwa bese uthi uyofuna usize emaphoyiseni angakini afika athi namaphoyisa angakini awazi lutho. So ke lokho okwenza ukuthi ke ungabosazi ukuthi uzobheka ngapi ngoba ke izinto ezinjengalezi zingazigcina mhlambe seyisusa ngisho mhlambe udlame nokuxabana kwabantu endaweni ngoba phela bazosolana abantu ngoba amaphoyisa angeke avela asuke nje ashaya umhlahla ukuthi ahambe angene memuphi umuzi. So ke into njengalezo ke yizona namhlanje sizokhuluma nangazo futhi ukubheka ukuthi ke uma sekunje ngempela abafethu ke ikuphi indlela engenzeka nabafethu ukuze bakwazi ukuthi bathole ukuphola nanokuthi ke namaphoyisa mhlambe aqwashe kungagcinise ukuthi ke labantu okuyibona basuke bekhipha ulwazi emaphoyiseni kanti mhlambe sebekhipha ulwazi olungekho onganeqiniso ngoba mhlambe besuke befuna ukuzwisa ubuhlungu kulabo abasuke mhlambe bethi bebasasazela ngawa amaphoyisa. Sinabafethu ke namhlanje abakhona la abasuka endaweni eseKokstad nabo abanenkinga eKokstad Sentekhawu yes ababenenkinga njengale kodwa ke bazosho ukuthi bangobani nokuthi kwenzakaleni yini abaze ngala kaThweleni. Sawubona mntakababa. Yebo sawubona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Siyaphila senze nafika kaThweleni. Sesafika. Yebo mfowethu bani? Siyabonga Zulu. Kulephi izwe? Ngisuka endaweni yase eCrayton kodwa eSentekhawu esibovini indawo. Idolobha lenini? Idolobha lethu nje iXhopo elikhulu. iXhopo. iXhopo elimantwente kuthiwa yini? iXhopo elimantwente. Niyese. Kwenzakalani ba? Hey sithanda ukuba nenkinga lapha yana. Ngithi kwakulesithathu umhla ka12. Okay. Ngathi March. Ya kuyona le phezulu. Yes March 2025 yes. Kanti ngizihlalele ekhaya ngizilalele kwakula ko3 ekseni mangaphazama eNtathakusa. Okay. Ngeva nje ngenokho eminyango noqoqoqo police. Hayi ngiphakame. Hayi ngithi ngiyabheka hayi ekhethini naye amaphoyisa kugcwele nje lona kodwa ukhabakhanisile nje bakhanise ngamalambu nje umzonke. Ngithi mina amaphoyisa bathi ngithi mina ingeke. Yini eshort namaphoyisa? Bathi vula ngaphakathi hayi ngeke ngoba ilizwe selaba nje ngizindele kakhulu. Unobani endlini? Nginonkosikazi nabantwana. Ukhona ke nje umuntu umfana ufuna ugrade 12 kwenye indlu welala kwenye indlu lapho balala kwelinye ikamela ngaphakathi. Hayi ngibe seqhamuka yena sengqonqoza lo mfana lo munye ufuna ugrade 12. Athi hayi vula baba amaphoyisa. Shoti sebehambe bawuvulisa yena ngani. Hayi mangivula nje hawu bavane bangikhombe ngezibhama ngidumele ngenduku. Hayi bo kwenze njani? Thiwa lala phasi hayi kwenze njani bangilalise phasi bangishovela bangene ngenduku naye lo mfana bamlalise phasi. Baphuma abantwana lapha bavalelwe endlini abantwana abancane khona umuntu unabana 3 years bamvala endlini lapha ya omunye baba nolo wabanye sengaphakathi avimbe nonkosikazi uthi angaphumi. Kuthisha amagama akaphelele endoda ngisho ngithi hayi ngosiyabonga Zulu elelake lokuzane lake lokubhabhathisa ngo62 kuthi hayi asifuni lelo khona elinye silifunayo. Ngithi mina hayi khona elibleni egama lifunayo ngithi elensizwa bathi ngubhabhayi kuthi ilona impela lesilifunayo ilona impela bangene ngenduku hayi bokwenze njani bangene ngenduku kuthi wena size la kuwena sesizwile ukuthi wena lo webinkomo zabantu ngithi mina hayibo inkomo zabantu zenza thiwa hayi sesitsheniwe thiwa vele wena lo inkomo zabantu kanti vele sitsheniwe ngawo uthi vele unenkani ndoda. Ngithi mina hayi imani sacela ukubuza njengoba senithe namaphoyisa okay right aniveze yini esho ukuthi nize la ekhaya yini ke esho ke niphethe ke incwadi ukuthi hayi nize la ekhaya bathi nelungelo lakho uyalazi hayi bangena ngenduku bangicindezela bangiqeda bangishaya khona insizwa nyenkulu eyisosha nje khona amasosha Enderberg. Yeah. Ngoba ngawabona sebebuya nami ngale ngapheshe ukuthi lawa akhempele eHamville lawa ahamba ngecruiser nje eNUD. Mabefika hlale kumina lo munye sikade hlale kumina angishayela ebusweni mangishayela ebusweni bakuhlangana lo munye ngishaya ngequzu lapho lo ohleli kumina usahleli angishaya ngequzu bese lo ola ebusweni angishaya kanje ngelo
la le ndawo la ngishaya ngempama ngempama nangamanqindi kodwa la ebusweni ngishaya yabona kanti udunyele bese bavana sithatha ishuphu bakuvalwe elo umlomo kanje namakhala uhlela ngathi ugibela inkabe yasha qhiyama abheke phezulu athi uyokhuluma mase sofuna sikhulume lento esizoyikhuluma uza shapha sigonyawo lelo bheke phansi ngeke ngibheke phansi yena uhlele emhlane wakhe uhlele emhlane njengoba efaka ishubhu lifaka liza la ulifaka yonke le ndawo la akuphefumulile alidonsa inkabe yasha hayi ngishaye phansi gonyawo kuthiwa ya songakhulumi ngithi ya uthini ngithi mina bengithi mina ngicela ukuzwa ukuthi ngabe kwenze njani kodwa makuyiphutha lo hayi ngicela uxolo kuthiwa siphi isibhamu sofuna nesibhamu la nesibhamu nesikhulu se-AK i-AK kuthi ngithi mina yangiyazi isikhathi besikhuluma mhlambe bala ko10 bangaphakathi abanye bapequlula la ngaphakathi bapequlula la ngaphakathi ngithi mina AK yenze njani ngithi kuthi asona izangoma thina uwena uzosithathela AK ngithi mina AK yanginayo kwathi uzakhuluma sizijwayele isigebengu ezinje baphinda bangena kumina ngenduku bangena kumina bangigxoba ngithi amaphoyisa amabili amanye angigxobe kodwa namasosha lawa ka-underback nawo bangigxoba yabona ngale nkathi ugxotshwa kwavusa umfana wami bamlalise phasi naye lo mfana wami ngishawa nje lo mfana wami nangu naye lo ufuna ugrade 12 wavusa kwathiwa kokha amanzi walandelwa omunye wathiwa kokha amanzi ngebhakede wabiya namanzi akazi phela amanzi ezokwenziwani yena makufika kwashoba laphaya wathiwa alale phasi banguxenga amanzi masikhathi benguxenga amanzi kaloku usathi uyaphaphazela bafaka ishophu kuthiwa uzakhuluma hayi bangikinye ngibona nje umoya uyaphela ngishaye phasi gonyango ngoba sikhathi ngilase phasi kuthiwa songakhuluma ngithi mina hayi angisazi baba akube sengizithintele manje ngasho njalo baqale phasi kuthiwa uzakhuluma basikhathi bengiqeda ngigxoba athi omunye hayi liphi ibhandi lakhe hayi ngale kulona kumkami ekameleni kumakoti liphi ibhandi lakhe ayithiwa hayi ibhandi hayibo bafuna ibhandi badosa ibhandi bafike bazongikhuleka la ngemuva izandla sikade ngikhuleka izandla uhleli kuzona izandla la sikade ehleli kuzona amanye uyangidinga omunye sikade ngigidinga ngithi molokhu uyaphefumula udosa umoya sikade udosa umoya ngiwaxinga amanzi bese aphinda ngidose ahlale ngimina kanje angathi inkabe yasho ngithi mina ikwenze nje sikade ngidose ngithi hayibo ngibona hayi umoya uyaphela ngishaye phasi ngenyawo ngiququma mangishaya phasi ngenyawo angidedwa songakhuluma ngithi hayi mina ngiyazi lo kuthiwa basikhathi bengishaya athi omunye kunanomngane wakho emotelo masuka la siyakuyena ngithi umngane wami emotelo kuthiwa masuka la siyakuyena hayibo ngithi ubhuti lo kuthiwa masuka la siyakuyena ngithi hayibo kwenze njani ngani kuthiwa leyo AK onayo ikhona nekuyena futhi nidubule enye imoto ngala kule ndawo engala yamakhuzini yavutha ngithi mina hayi bo baba ngiyazi ngiqinisile ngezwe ngempela kuthiwa nginemoto yadutsha kuthiwa kanti uyazi umyanga ngathi uyakhuluma ngithi sikhathi leyo moto leyo ngangike eGoli kukhona ubaba wami wayefuna ukuthenga ivene eGoli wathi ngicela ngimphelezele unemoto encane ngiphelezele sihambe siye eGoli masifika eLokuzaneni masikhambe namhlanje siye eGoli ngizabuya nevene mina lela azawulithenga ngizwe eLokuzaneni emakhaya kuthiwa hayi bekuthiwa kunemoto eshile beyilayishe inkomo leyo moto leyo ngoba nami ngithi ngahlala 3 days ngabe usuku lesi4 mangithi mina hayi leyo moto nami ngezwe ngempela ngangegoli ngicela sihambeni siye kubaba ezase ekhaya niyozwa kubaba ukuthi ngaleyo mina ngangilaphi kuze nibe hayi kuthiwa asifune babakhe asifune lutho khipha isibhamu khipha isibhamu nawuphuza kuthiwa khipha isibhamu kuthiwa angikhipha isibhamu mangiqeda kulokhuza-ke ngiye Lokhuzaneni mangiqeda ukukhuluma lo ukuthi asike siyeni kubaba ayochaza kahle ukuthi kwakungangilaphi ngaleyo mina hayi bavane layo bangigxobele ukuthi asifune babakho la sifuna wena sifuna isibhamu bayiyeke yonke lokuba sifuna isibhamu bangigxoba layo ngithi mina hayi basikhathi bengigxoba beqeda ngigxoba kwahamba omunye wayolandoza Nkosi emotweni wabuya nozankosi kwathi uzakhuluma ngiqaqe ibhandi bangifaka uZankosi ngemumva mabe ngifaka uZankosi ngemumva sikhathi ngiwaxela ngalo ngebhakede lo munye angishaya sikhathi mawuthi uyaphefumula ngale nkathi angithi mofana momogijima udosa umoya lokho angibude ngeshuphu kuthiwa sekuphethwe lishaya mathu uzakhuluma nguwe ngeshuphu ahlale kumina uyashaya phansi masofuna ukukhuluma ngishaye phasi gonyawo ngithi mina ngazana sibhamu ngicane isithathe isibhamu ukuthi niyasazi phela lo otest khona ngizana naye phela azosithatha ukuthi siphi isibhamu kuthiwa hayi uzakhuluma kuthiwa phenduka angikwazi ukuphendula namandla aphela manje kade bengiqala bangiguqula angibhekise phezulu kanje bavuse lo mfana wami lo kade lele phasi kuthiwa akaphinde okhamanye amazwi
babisa indwangu ke manje indwangu bafuna indwangu la endlini babisa indwangu nje lelo indwangu nje indwangu angathi izijanimani kanje sengibheke phezulu uhlela umina la esweni angifake kanje indwangu lo munye lo bese buye namanzi umfana abengithela ngelo ngamanzi njengoba ngibheke phezulu kanje hayi la bavuna phela khona umoya ngihixe ngaphela nje ngayi ngangafaka kwathi ukhetha ukufa ngabona namandla okukhuluma phelile hayi bangiyeka sikhathi bengiyeka ngayo ukuthi hayi umoya ngathi ngudosa ukuthi sho babona hayi ngathi ngiyafa manje ayibangiyeka ama bengiyeka hayi ngamandla asephelile manje kwathi hayi asimthatheni kodwa emadlebeni kusakhona kathi asimthatheni sokumngana akusukumeki bafuna ingubo khona la ekhaya babeka ngifake engubeni kunosofa lapha ngithi ngangibathenge koLuis ngo25,000 abosofa ngoba wa24,000 nemali baphequla kanje kwathi abolanda bese besikwa la abakhaviwe besikwa la ngaphansi ukuthi hayi ngenze ufihle la babasiya abatholi lutho bangifake ngubeni ke manje kwathiwa kiwa kumnganami banjwa netshali manje ngifaka phakathi kokuhle uma wabona umuntu ogula bangifula kanje bangisale yabo kusakhulumeni nakahle bathatha umfana wami lo kwathi uza okhomba kuba kamngani buka mnganami lo wemoto ehelo sikhathi bemthatha labuye elinye la uthatha amafoni kulo kumngami endlini ukuthi akangafoni bawaqoqa wonke amafoni bakhamba naye sahamba masifika lapha yakhona akho ubhuti kuyakhiwa ke lapha ya okumina sengiyadlula kumina nginesitolo ngiqashise labantu bokufika bangqongqoze esitolo bavula labantu bokufika ngithi njobe dayisa ngineninji elokhuzana eceleni ngale ngaphandle kulala bangqongqoze esitolo babavulela esitolo lapho bathi bazosesha lesitolo mabesesha lesitolo abatholi lutho bathatha ama-drink afaka emotweni sebeyatshontsha balambile manje bathatha imali engange-1,100 nogwayi ama-200 amabili eStuyvesant bahamba nawo sikhathi behamba nami bengifaka etshalini omunye wajika shodwa bomqondo wawufuna ukhiye kulo bemoto ngineveni nemoto encane private nje egarage wawufuna ukhiye bemoto omunye akahambi nomkami ukuthi awupequla imoto uhamba yedwa nje bahamba bodwa bafike bazishuta imoto bathatha ama number plate bashuta ama number plate bapequlula emotweni bebodwa bapequlula shothi bangathola lutho bashiya kanjalo imoto bayeza bangena sahamba masifika lapha sesikesangweni ngeve ukuthi hayi sesikesangweni bathi kusho bona lapha shothi bayathulisana kukhiwe kabhuti kunesitolo la eqaleni uqashisile nabantu bokufika wathothi ikhiwe sangweni wajika nje omunye ngikevenini mina ngeba sekhala uqaqaqaqa shothi banquma ucingo la bezangena khona ngeba sebekhamba hayi wangasabonakala ngeza lapha yakhona sekuthiwa police hayi bahamba mhlambe 30 minutes okanye 45 ngoba kwase sekuthe ukuthi kuyena mhlambe 45 minutes afona omunye la emotweni la ngoba khona amanye abasela amaphoyisa athi buyani emadoda angeze kusa hayi ngithi ngiyabona sebeqhama nobhuti ufake izandla eluzaneni bambophele ngemvuza Nkosi mabefika kuthiwa ya nangu umngane wakho khuluma uthe isibhamu sikwena ngithi isibhamu esenze njani hayi bamqaqi athi omunye hayi qaqana umakhanya madoda athi lo omunye lento angathi ngenzondo kodwa kusho olinye isosha nje lelide nje lelithethwini ethi hayi ngene lento angathi ngenzondo lento lena hayi bamshiye la ubhuti bahambe nami mina mabefika lapha lo mfana bahamba nanenye imoto into yangidida nenye imoto eyiprivate encane ayina sticker ayina lambu leli nje lokukhombisa lophawu lamaphoyisa bafike bamshiye lo mfana wami lo bahambe nami efika iveni amaphoyisa ngilandela emuva ingishiye la khona ingubo athi sebenginike zona angigqokanga ngizigqokile under kuphela ngoba ngaphoselwa nengubo la kuthiwa ngithathe ngafakela la bangihlise nophaca omunye uphaca ngithi bahamba nawo mabengihlisa hayi ngithi ukuhlala phasi ngibona manje iveni yake Franklin kunomunye nje oyikhalathana owangivulela yake Franklin i-dog unit noma ngingasakhumula kodwa ngathi yayishepstein bese kube yakho start ama-van ne-cruiser leli lamalona ke lamasosha la e-underback hayi bahamba mabeqeda kuhamba ayi ube umqondo amafoni sebewanike lo mfana
ngifuna amafoni amathi nanga ngifona ubhuti asambe seCrayton sovula icala isiteshi sethu sayeCrayton ngisukele ngithatha iveni ngiye kubhuti ngithatha ubhuti ngidumbileke la sengizama ama-ice ngilo ngizama soshona eCrayton masifika eCrayton sifike silichaza udaba njengoba lenjalo ukuthi hayibo sinenkinga la kwenze kanje sifike lamaphoyisa afika kumina enza kanje inkinga ekhona lamaphoyisa awana ngisho inemtag la ukuthi yiphoyisa leli ayikho into esho kodwa bagqoka uphoyisa niyayibona futhi namaventi awalayo ngithi mina bengisacela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini mhlambe ngoba phela angazi lutho kufika amanye amaphoyisa mhlambe ukuhamba engadlulanga la estation ukuthi athi azosebenza into kanje abangiphelanga ngabathi hayi cha akaze kwenzeka nabo kuyabadida ke lo ukuthi ngakhona amaphoyisa afika la ezosesha bebengadlulanga kubona balinganisi bathi kufana nokuthi makufika o-stock theft bayofuna inkomo kwenye indawo baqala estation mase besuka estation basuke noma nabanye abazabasiza bakhona ukuze bangafiki lapha babe nomehluko ngithi mina uyazi yafana ke lento ngoba nami mina ngilapha ngakithi ngiyinduna umphakathi imina obhela umphakathi uma kufika umuntu ukuhamba kwenye indawo ezongena phakathi uqala kumina bese kuyima eseyithola imvume aqhubeke leyo nto azoyenza ngithi ayiyafana kodwa manje iyadida ke le ngalendlela enisho ngayo nithi abafikanga labantu ukuthi kwenzakalana hayi bathi hayi kulungile vulani icala sivula icala bathi befuneke niqale eSenteca esibhedlela eSenteca esibhedlela sethu ini SP Apunalis sithina manje oba sesiqale la bathi hayi salivula icala bese sinike enye incwadi efuneke izazothathwa lapha mase kufika umseshi hayi sihambe siye khona masifika lapha ya ngihambe sithathwe sibasidokotela abantu basifuthe bese kuthiwa siye ku-X-ray sobheka hayi ngaya kabili X-ray la ila wathola hayi nginehlwini la wathola ababoni kahle hayi ngaphinda wathola hayi akho lutho akunalutho kodwa la ngangithi nginqamukile la impama wathola hayi ihlwili hayi sanikwa ke abantu amaphilisi ke sabuya ke saye emakhaya masifike emakhaya sahlala phela sathi siyalinda ukuthi mhlambe kukhona okuzoshiwo ayakukho size sihambe siye kwenye indawo eXhopo kulabantu abasebenza ngomthetho siyobuza ukuthi hayibo kuhamba kanjani abese bathi mina hayi asibekezele kancane icala lethu nje imali nje liseshwa enye inkampani ngazo ayiphithi wayibeka kanjalo wathi lindani mhlambe emva kwa 2 weeks 3 weeks baza hawu kuthe mhlambe emva kwa 2 days kwangena imessage kumina esho ukuthi hayi icala likhona olisebese bewathathile amalo amalo namadokethi shota seyela shota sebase ukuthatha incwadi lesisishiyele esibhedlela sisalindileke ukuze kube manje oba sesethatha asingahlanga ngoba manje asazi kwenzakalani nabantwana abahlala ngokuthuka asazi kwenzakalani ngoba manje indlela ekwenzeka ngayo ishiya nemibuzo manje njengoba siza nala sicela usizo sifuna ubulungisa ukuthi kwenzakalani ngoba manje uzathi uyavula ngenye imini kanti uvulela isigebengu uzokubulala yes manje awusazi ukuthi makusetshenzwa mhlambe seluleleke ukuthi mhlambe kusetshenzwa kanjani yayibona yes no siyabonga mnaka kuhlandisa South Africa ilelo kudaba kodwa ke noma mfethu ahamba naye lo wemoto eyelo sizomnika naye ithuba nje noma ke zobe sihamba vele phezulu kwedaba sesizwile ngoba into eyenzakala yenza kubona obabili but ke okubalekele kwethu ukuzobheka nokuthi ke amaphoyisa asebenza kanjani bafuna sithole impendulo nakubona iphathimandla ukuze lento izokwazi ukuvikeka njengoba ngisho ukuthi akungafuneki kube khona umuntu ozosasazela abantu ngenhloso yakho ukuthi ufuna ukuzwisa abanye abantu ubuhlungu ngenzondo kanti usasazela amaphoyisa kubantu abarong ngempela abanganalo lento ethi uyafuna ukuthi umuntu nayo nanokuthi ke esimene sikanje abantu yini ofuneke babe nayo uassurance ukuthi ngempela labo ongavulelayo amaphoyisa na ngoba sibone njengamanje kune video circulator la khona amaphoyisa evimbe imoto lena escort imoto zemali imoto yama yethu road block kanti amaphoyisa igebengu zamaphoyisa zigqoke full uniform nemoto zamaphoyisa yonke into nanezithuthuthu egoli lento izokhombisa ukuthi ngempela noma amaphoyisa asebenza but kuzogcina kungabikho ukwathemba ukuthi umphakathi ngoba ngaphakathi kwawo kunanamazambane aboyile kuona so ke mina njengalezo kube nje mhlawumbe nanidubula nebhamu niyivikela nanthona nakhipha ibhamu nima ninazo nayivikela kwazothola idubula amaphoyisa ngithi bese anidubula nibula kuthiwa bebedubula amaphoyisa kanti yikho lokho ukuthi akwazi ukufika emzini womuntu ebusuku ungayifela ngisho
inembedge or else seshwarant ukuthi ndoda samaphoyisa sisuke endaweni ukuthi nansi seshwarant angithi yabo yebo sizocela ukuzosesha la ekhaya hayi but ingabikho ukuthi njengamanje usuyashaya uyahlukunyezwa hayi baba mina ngala ukuyibuza ke leyo lona hayi bangena kumina futhi lapha ngathi nje wakunohlelo lalikhandiwe nje no ngiyabonga mntaka baba Yebo. sizobona ka phambili ngizobona ukuthi ngithintana ne-office elikhulu sikwazi ukuthi lolu daba lolu nathi silifake kulona hayi siyabonga kakhulu nathi singejabula kakhulu bandla ukuthi sigcine sitholile impendulo ukuthi ngabe kwenzakalani sibonga kakhulu baba hayi ngiyabonga mfethu sicela ukuthi sinike ithuba ke nawe sizwa imoto eyelo hayi ke siyabonga yeah cha South Africa njengoba ngishilo sasimukeleke yena ke umnini wemoto eyelo nangu khona neskipa ngithi siyele iskipa kuyelo konke nje mne wethu awufaka nomgexo yelo hawu yebo konke ngiyelo ekuyele mfethu support ikhozi umuntu wekhosi uyabona kuyafana kunjani nto siyaphila futhi yeah igamba ukukhumbulana kwamakhaya connecting secretary ngephi secretary Sento Covington yasesibovini na wishop la kuthola ba kakhulu awuyibhoshelanga phela eshopini uyabhosha lapho uyachamanza yonke into cha ke banke kwaba ikhaya kwenzeka kodwa ubungasho nima kwenzeka hayi ngingasho phela ukuthi akwazi kwadala ikhonakalo kwafuneka ibhodwe lezinja la hayi kuyahleka noma kufike mna kwenzakalani bafu asitothisibeke nje kuwena sibe sekuwena umuntu unenkinga lapha ngizothi ngolwesithathu ngomhla 12 ekseni ngithi mhlambe kwakula ko past 4 kumina kwako past 4 kanti ekseni la khona ubuthongo bumnandi ngempela ayi ngizwa ngezicapha nje zikhala amawindi la umuzi zonke indlu yonke la sila endlini enkulu kuthi wavula ithina amaphoyisa ayi ngivuke ngiphuthume ngemnyango angigqokile nakugqoka nje ngiphuthume ngemnyango mangithi ikhethini iwona amaphoyisa ngempela iPitoli igcwele umnyango kuthi wevula ngithi ngiyavula isivalo asisavuleki nakahle ngazi aluminium ngiyabona ukuthi basikhabe kabana ngoba basishaya la isivalo ngithi ngiyavula sivule ngithi hayi ngisacela ukuthi nginivulele kulesivalo esingale ngasekitchen ngoba kusavuleki la kuthi hayi songena la vula la ngisizama ukhiyele kumanje siyahlupha nje sivuleke kathi ngivula nje babe ngikhawula babe ngithatha behamba nami uthuli labantu awuyini kwenze njani bashaya iplay omunye ungibambe la emqaleni angithi angigqokile ungibambe le emqaleni ushaka abantu oyebo ngithi mina hayi sikhona isibhamu esikhona la kodwa nasi isibhamu esikhona ngibakhombisa lesi sasekhaya esincane isibhamu esikhona nasi isibhamu esikhona la ngithi ngisikhipha umagazini angimibize ngempama lo munye uthi wenzani ngithi phela ngiyamnika isibhamu sikhipha umagazini ngiyamnika mibize ngempama abuye nami na umgexo lo ngawucosha phansi la late sebehambile sewuphumisile naye lo mbhemu kuthiwa siphi lesibhamu bangithathe bangise ngale daning bangibamba izandla ngemuva ngalaba zifaka insimbi ozankosi kuthiwa ekhipha lesibhamu iplay AK benidubula ngayo imoto lebelayisha inkomo nomngane wakho siyawa umngane wakho ushilo wathi lesibhamu uzila ngiqale ngikhohlwe kancane nje leyo moto mina ukuthi hayibo imoto besiyidubula sho ukuthi ngiyabona umqondo ukuthi ukudideka kuthiwa le moto enayidubulele lelayisha inkomo ngithi mina hayi ngezwe ngaleyo moto kodwa usiyawe ngekho weseguli ngaleyo mina kuthiwa mfana muzonya namhlanje fakoza nkosi bagibele phezukwami la umntanami sho ukuthi useyavuka bathi balungiselela isikole ngoba simakutjana khona lo omncane owenza ugrade 8 ngabona bemdonsa kabana la bethi uyakhala sokushanga empama khalelani futhi uyekhala naye bona bengibambe kabana la hayi bamthathe bamvalele ekamelweni labo ngale abanye bangale ekamelweni kunomnyango ophumela egarage abanye bake garage ngale bawubheka yona imoto leyelo mangicamanga hayi bahambe nami ke ngenduku lababhemu bangifaka ishophu la cha ke ngicamanga ukuthi ngaquleka kwazi kwakabili ngoba ngaphapha mase ngimile kulenye igame ngoba ngangade ngilele ngaphapha mase ngimile ngiyabona ukuthi bengibambile ngibanjwe soja hoyebo ngathi ngiyaphaphamba hayibo ngakhumbula ukuthi hayi bengishaywa la mangabe ngithi bangiphinda bangifaka ishophu angazi amanzi babe wathathephi thela ngamanzi bangifaka ishophu la angazi noma bangishaya kanje nale magcebeni namanje le ngebe ngisayizwa ngathi uyawuza umsindo makugcwele amanzi omfula makugcwele umfula isho njalo nje le mangabe ngithulile bangalo umsindo le namanje ngiyabele ngabe hayi kuthi uzasikipha lesibhamu uzonya mfana nami ngithi mina hayi asikho isibhamu esikhona la ekhaya isibhamu esikhona ilesi kuphela kuthi uyakoloza ngisho njalo nje kuphela sekuthiwa ngiyakoloza
abanye babhizi ke ngale Bapequlula. ekamelweni bapequlula bavule ne-safety bafuna ukhiwe safety kunkosikazi bavula i-safety kukhona imali yomndeni ekade laphana ke amasingcwabisane bakhipha imali ngithi imali ewu-22,000 kwaku-20,000 no-2,000 enganguniko bamncane ethe ucela ngimbekele wona bakhiphe leyo mali bahambe nami angikaboniki ukuthi imali ihambile mina hayi kusho elinye isosha la ngithi uyena lo engamuzwe ethi hayi ngeke asihambeni phela sekumngane wakhe oyeke bangifukule la ngithi ngiyasukuma kuvukeki ngiwe phansi ngangeke ngalimala ke lemlenzeni ngibatshenile abanandaba naleyo nto la angazi ke la ukuthi ngakhahleleka noma ngashawa yini angazi ibhuzu phela linensimbi phambili ngezwe nje lesifubeni ngizobhlungu nje njalo la manje senginobuhlungu engibuzwayo nomkhwehlela ngiyazi ayisihambe semotweni ukuthi wake uzokhuluma lapha mefike ethi umngane wakho zila kuwena lezibhamu ngithi mina ngizotshena yena phela azithathe la zikhona ukuthi ngiyagoloza mangabe ngisho njalo ngoba phela asikho ngempela isibhamu angazi isibhamu futhi sihambe siye lapha uma ngithi sebevule isango elisha la ngoba ngicake ukuthi bangene esangweni basikile ucingo la emva kwesitolo balisikile ucingo lami balinqamlile mase ngibuya nangale ngasendlini balikwisile ucingo balicindezelileke khona ngifike ukuthi nanga umngane wakho la ayi mangifika umfowethu ngiyabona ukuthi uthanda ukuphazamiseka na ke umqondweni mangabe ngithi ngikhuluma naye ngezwe noma ekhuluma uyakhuluma ezinye izinto engingazizwa ubuso lobu nomlomo ngenhlanhla ke mina akukho lengadabuka khona kodwa niwedabukile nomlomo lo egcwele igazi ngamfica nje egcwele igazi engagqokile lapha emotweni sihambe ke la ayi ngeke asho ke lo munye umbhuti ukuthi ayi ngeke madoda engathi lento inenzondo la sesilapha lokho ke-Avaron yamasosha eBrown hayi athi ngithe khumlana umakhanya asho banje la sho ukuthi weke washwa ngizwa ngathi uthi abangitaqe la insimbi athi haya ngihambe sesihamba futhi umqondo udidekile ngithi ngesangweni ayisango likhiwe lapha sebehambile bona cha bamile la basamile futhi babiza laba abanye babiza naye lo engihambisana naye athi ke naye useyahamba phela lo mbhemi athi thatha into yakho lapha mnikeni into yakhe esibhamu bathathe nesibhamu sami la labantu silapha emotweni isibhamu futhi ngangizasikhohlwa njengoba umqondo awudidekile lapha abahambe nazo ngasizwa uyena lo mbhemi lo yisosha hayi basiveze ngekwindi kanje ngisithathe ngihambe ngiyendlini mangithi hayi athi hayi angibuye lapho futhi uyabona nithi kuthanda ukuphazamiseka hayi ngibuye ngihambe la kulona ucingo mangithi la ucingweni ngihlangane nomunye uphethe oplastic la ukuthi ogwayi laba la nginganaki-ke mina uphuma la esitolo hayi nginganaki njengoba ingqondo ithanda ukudunyelwa ngobheka nabantwana ngiphuthuma abantwana ekhaya hayi mangifika ekhaya hayi nabo abantwana bayaxubha lemnyango hayi ngingene lapha endlini ngithi ngobeka isibhamu kwi-safety hayi bo mangithi ngibheka ukhiya nguthuli wemoto we-safety ngimemeza unkosikazi masibonela uphi ukhiya we-safety mangithi nje ngimemeza ngisuka la ngithi ngithi awunangu la phezu kombhede nelicense necompetence lesibhamu kuphezu kombhedo yini ukhiya ufunani la athi hayi bebevulile phela la amaphoyisa ayavula leli beligqoka ujini lona belivule lapho elaligqoka ujini nje neshirt bese kuzoba i-bulletproof nelento yamaphoyisa yes uNkulunkulu wami engabe imali isekhona yini ngiphuthume khona ngithi ngibheka imali ayitshela uMihlanga imali ayikho oyibo kanti ngizathi nje ngisababaza lokho ngifonela uyena kumfowethu ngiselapho la ngifaka isibhamu la kwi-safety ngifonela umfowethu athi ayingeke kufanele siye emaphoyiseni ngithi mfowethu imali ayikho la bathathe nemali ayisihambe siye emaphoyiseni sifike silibike udaba emaphoyiseni sicela ukuvula icala njengoba bese kwachaza kumfowethu ayababuze umfowethu kuyinduna lapha ngakithi ukuthi hayibo kuyenzeka yena amaphoyisa mengabe suka kwenye indawo amanawo endaweni process ekhona yebo hayi bathi hayi into enjalo yikho pho la kwenzeke njani hayi nathi asazi bangazi bonke hayi siceleke basivulele icala basinikele lo form sihambe siyesibhekela bafike ke esibhekela bathi bangilalisa esibhekela ukuthi ngeke kuzofanele ngilale esibhekela ngithi hayi ngeke ngizocela ungalali ngoba kulesimo besivile ekhaya ingane ezizodwa sathukile manje nginovalo lokuthi mangabe sizodwa ingane ngingenzeka inkinga mhlawumbe hayi ukuthi weke kuzafuna ngibuye kwakulesithathu ukuthi ufuna ngibuye ngolesihlanu noma ngomsombuluko hayi ke ngihambe ngiye ekhaya masifika nje ekhaya sengitshelwa yilabo baqashele esitolo bathi amaphoyisa athathe 1300 ama-20 kwagwayi la ama-20 awu5 angazi shift necoke leyodwa
awuthatha shuthi labo plastic engihlangana nabo bephuma la ayi ngibatshela into abahambe bovula icala nami ngikhathele kuntambama ngikhathele la futhi kuyazizwa nomzimba ukhathele utubekile oyeke ngihambe ngilala ekhaya kanjalo manje ngiyabona abantwana namanje nje unkosikazi usaphazamisekile nomntanami lo wenza ugrade 1 akekho kahle ngempela lo intombazane omncane wehlala ethi ufuna ukuba iphoyisa manje nsuku zonke uhlale ngitsheni ngasaba iphoyisa baphazamisekile uvalo olukhona la ungena kwabo zonke izindlu la bengena behamba bodwa labantu ngibuka ingozi la engenzeka sibhekane nayo nokwangenzeka sibhekane nayo njengoba singazi ukuthi bathunywe obani abanaziphi inhloso ukuthi kwangenzeka sibabone sebeqhamuka nesibhamu noma nezibhamu ukuthi wenazi lezibhamu esingazazi ukuthi zivela esizithola lapha siboshela ubali into esingayazi ngempela lento ukuthi bavele baguduze izindlu bawongena emotweni bawongena egarage bengenamuntu behamba bodwa manje sishayisa ngovalo nokuthi mhlawumbe ngenilanga sekuzofika abantu abayizigebengu noma bona laba ababathumile bathi bayizigebengu kanti sebezosibulala ukuthi esimene esifana naleso senze njani ukuzivikela ngoba sinemndeni nathi yebo manje izo nje izinto ezisikhathaza kakhulu no why manje siyafisa impela ukuthi kwenzeke ubulungiswa la sikwazi silekeleleyo no ngiyabonga mntaka baba ngoba icala niselivulwe icase number nayo yebo ikhona icase number noma mhlawumbe sizaba kulekela mhlawumbe senze follow up lapho ngayo icase number le but ke South Africa ke inanso ke concern evelile abafethu abeze ngayo senizwile ukuthi esimene sinyanga leso ngempela senza kanjani nathi ukuyivikela namaphoyisa nawakwazi ukuvikeleka ngoba ngempela kungagcina mhlawumbe seqhuzu mentshisi endaweni wrong ngesikhathi eswrong nanokhona ke lokho kokuplanteka ke mhlawumbe njengoba wafunde eshe concern ukuthi ke awukwazi ukungena endlini zomuntu ngaphandle kwe-permission yakhe uhamba usesho because usangabuya lento ukuthi ngiyithole yabo kunjalo kwakheke icala elingekho ngempela icala li-create icala twice sithola isibhamu esingaka sithola idakamizwa mhlawumbe la usuyaboshwa nokubheka ukuthi ke laba basuke bethumela amaphoyisa ngempela uma ngabe bethumela amaphoyisa kanti information yabe negative yini enziwa ngabo khona ngokwesiphoyisa because noma singafuni ukubazi phela because labantu abakhipha ama-personal information abaziyo bayafihlwa ngithi so but abangasasazeli abantu ngezinto ezingekho ezingalona iqiniso ngoba ulimele manje kanje indleko zeni lezi yabo ilokho ngizama ukubheka sibonge nabafethu bonakwazi ukuthi nesinde ishubhu liyabela kwesinye isikhathi baningi abantu ngofakazi baningi abantu mina umseshi owayebophe thina sagwetshwa ngempela amacala siwenzile naye akasekho emhlabeni washona esebuye ejele nasi lento eshonde stress babamba umuntu ngapha kwesikhaweni bamfaka ishubhu umuntu ehlathini waze washona umuntu baqeda bamgqiba ehlathini angisebenza icala uyabona ke sebeyafika kanti umuntu ngoNkulunkulu nangendlozi lakhe uzoyibonakalisa emndeni wakhe kuze kwazi ukuthi isangoma sahamba sawokhomba ehlathini ngempela bethe bona epolice station umuntu weqile epolice station uthi umndeni mayeqile epolice station akafiki ngani pho ekhaya abazi angithabo sikhombisana lapha eqele khona ke mhlawumbe uthi usikeke ucimi akho into esikiwe kanti umuntu uzokwazi ukuthi uNkulunkulu wakhe communicate nomuntu omthandaza babe bomkhombe emahlathini lapha kwa Richards Bay ambiwe phansi thola isidumbu sakhe baboshwe nanti nodokotela bahamba baya kuyena umuntu eseqolekile bathi awusicheck lo muntu ukuthi unjani yabo usaphila uma usefile ngithabo kodwa udokotela umuntu usefile yabo lo dokotela thatha equlu icala because phela wayewufakazi wadutshulwa udokotela ephuma ekhaya kwakhe ubufakazi sazi kwebulawa abantu wadutshulwa ngithebo but ngizama ukuthi lento eshubhu abanye abantu abafani phela because mhlawumbe uyagula sidla amaphilisi unesenhliziyo ngithebo ngenzeka noma yini into eneshubhu yabo esingazi ke phela manje semthethweni but futhi naka amaphoyisa phela ngeke sithi abangasebenzisi indlela yokwazi ukufuna ubufakazi neqiniso egebengini kodwa le inobungozi kodwa ke yebe ngicela siva lapha bafethu sizozama ngecase number ukuthi silandele sibone ukuthi sitholana siyabonga South Africa siyabonga shuphu liyabhoshisana